I da, predmoć 26 sola. Evo mi Santo tu sad mjeri to na stravi. To. Ne, da gazdi jajem da smo krenuli. Ajde krenimo se. Ili vepre, ajde. Ajde, da krenem, ne znam sad.
Budem ga ja. A? Komando ne znaš. Sad je bilo onak. To je bilo baš ono, dođeš dole, mrtav, ona, vi gledaj više ne možeš držati volan, kočer, niš ne. I on ti taj skok čeka od 25 metara, možda i više. Ali tu je Revoža svoj klasični. Smirite, onak, nekak ti je obljesan nekak, ne. Mislim, spustio sam, nisam nešto kužio još. Ali mislim, dobro, spustio ne možete kužiti, ne. U zavijama kužiš, u zavijama kužim da ga onak malo nekak smiri, ne. A više nego 26. Kaj? Više nego 26. Da, smiri ga baš, ne. Ajmo Nino, 27,5! Ajmo! A to je projekat mjesec za 2. Kaj je to? Projekt od barem mjesec dana. Pa ti morat sve uvoznike i ovak ljude koji imaju bolji bicikl osigurati za taj dan, dovesti tu i naći kompetentne ljude koji će povoziti kako reći ovoj mišljenju. Da. I dobrog novinara i fotografa. Teren je ovaj idealan. Da, je.
To je taj kratki posao. Ja ga zovem Vepa. Da, to sam skužio. Ono se klub zove Brko Vepa. Aha. Tu idemo lijevo, Nino. Santa je još uvijek iza nas. Je, a? Osjetiš, a? Ja osjetim da sam blizu, tako da znam da si ti onda okej. Ja, moja isto baš i ne. Ja sam otišao. A si vidio mene? Sad sam oba do zavoja otišao. Tu fest.
boje